אבל יש קשר בין האסלאמופוביה, שנאת האסלאם והמוסלמים, לבין החוק הזה, לבין ההסתה של ראש הממשלה המסית הראשי בנימין נתניהו, הוא שעומד מאחורי החוק. הוא באופן אישי ואנשים מסביבתו עומדים מאחורי החוק. אני לפני כמה שנים עמדתי כאן ודיברתי על יחידת הכלבנים שמאמנים אותם כדי לפגוע ולתקוף אנשים שאומרים אללהו אכבר. ואז אמרתי وقلت آنذاك الله أكبر عليكم وسألت وأعود وأسأل إذا في هنا كلاب إنها تنقض علينا لأننا بنقول الله أكبر. إن مشوا يتكفوا تانوا بقداش نحن أمرين الله أكبر. تكفين وبقعين بكنسيات بمسجدين، وهذا هو المكان لنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. والمسيحيون الذين تهاجمون كنائسهم عندما يصلون، جاء في إنجيل لوقا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض. نحن نحترم الجميع، نحترم المزامير התהילים. תלמדו מאיתנו. נא לסיים. אדוני היושב-ראש, 4 דקות קיבלת אדוני, נא לסיים. אדוני היושב-ראש, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.